reka duhere kuri iyi nkuru ya siporo. Inkuru dusoma kuri BBC gahuzamiryango irati ikipe y'umupira w'amaguru ya Bayern Munich yo mu Budage yatangaje ko itazongera gusinya amasezerano yo kwamamariza cy'ingenzi cy'ubukerarugendo bw'u Rwanda nk'uko byagaragaye mu itangazo ryayo. Bayern Munich ivuga ko amasezerano mashya azibanda cyane ku gufasha guteza imbere impano z'abakinnyi bakiri bato mu gihugu. Iryo tangazo ntiryasobanuye impamvu nyamukuru y'iki cyemezo, ariko bimwe mu binyamakuru byo mu Budage bivuga ko bishobora guterwa n'uko u Rwanda rukunze kunengwa ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Harimo no kuvugwa ko ingabo z'u Rwanda ziregwa gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 umaze kwigarurira uduce twinshi two mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, harimo n'imijyi minini ya Goma ndetse na Bukavu. Leta y'u Rwanda ariko yakomeje gusobanura ko nta ruhare ifite muri iyi ntambara, ikavuga ko icyo ikora ari ukurinda imbibi z'u Rwanda kubera iyo ntambara. Imyaka yashize u Rwanda rwagiye rusinya amasezerano n'amakipe akomeye yo ku mugabane w'i Burayi mu rwego rwo kwamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda binyuze mu kugaragaza amagambo yitwa Visit Rwanda, imyenda y'abakinnyi no mu bikorwa bitandukanye byo kwamamaza. Amakipe ya Arsenal yo mu Bwongereza, Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa na Bayern Munich yo mu Budage amaze igihe afitanye amasezerano n'u Rwanda. Kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka hiyongereyeho ikipe ya Atletico Madrid yo muri Espagne. Mu kwezi kwa kabiri 2025 Repubulika ya Demokarasi ya Congo yandikiye amakipe ya Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern Munich ayasaba guhagarika ayo masezerano yo kwamamaza u Rwanda. Ni nyuma y'uko umutwe wa M23 wari ufunze tumwe mu duce twinshi two mu burasirazuba bwa Congo. Aya makipe ariko ntiyigeze atega amatwi ibyavugwaga na leta ya Congo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Congo, Therese Kayikwamba yandikiye ayo makipe anenga ayo masezerano yo kwamamaza, ashinja u Rwanda uruhare mu ntambara ibera muri icyo gihugu. Ariko ibi ntibyabujije na gato Paris Saint-Germain, Arsenal n'ayandi makipe gukomeza amasezerano yo kwamamaza u Rwanda. Mu masezerano ya mbere Bayern Munich yari ifitanye n'u Rwanda harimo kwamamaza Visit Rwanda mu kibuga, amasezerano yatumaga ikipe ibona amadolari menshi buri mwaka. Mu kwezi kwa kabiri 2025 bamwe mu bafana bakoze imyigaragambyo berekana ibyapa byamagana ayo masezerano, bavuga ko u Rwanda rushinjwa gushyigikira umutwe w'inyeshyamba wateje ibibazo bikomeye byatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bava mu byabo burasirazuba bwa Congo. Amasezerano Bayern Munich yari ifitanye na Qatar nayo yigeze kwamaganwa kubera impungenge zijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Mu ntangiriro z'iki cyumweru Bayern Munich yasinyanye amasezerano mashya n'ikompanyi y'indege ya Emirates, ariko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nazo zishinjwa gukingira ikibaba uruhande rumwe mu ntambara ikomeje muri Sudan, bityo ayo masezerano nayo akaba ashobora guteza impaka. Tuvuga kuri iyi nkuru y'amasezerano hagati y'u Rwanda na Bayern Munich, reka turebe n'icyo ikinyamakuru Umuseke cyayanditseho. Ikinyamakuru Umuseke cyanditse ngo imikoranire y'u Rwanda na Bayern Munich yavuguruwe. Nyuma y'imyaka 2 Bayern Munich isinyanye amasezerano n'u Rwanda, amasezerano y'imikoranire ishingiye kuzamura impano z'abakiri bato ndetse no kwamamaza biciye muri Visit Rwanda. Impande zombi zayavuguruye, hasinywa andi azageza mu 2028, ariko azaba yibanda ku gufasha abakiri bato kubyaza umusaruro impano bifitemo yo gukina umupira w'amaguru. Uku kuvugururwa kw'aya masezerano y'imikoranire y'impande zombi yemejwe n'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB ndetse na Bayern Munich. Ni icyiciro cya kabiri impande zombi zinjiyemo mu myaka 3 iri imbere, kazibanda cyane ku kongera imbaraga mu gufasha no guteza imbere impano z'umupira w'amaguru.
Ibi byatangajwe kuri uyu wa gatanu tariki ya 8 Kanama 2025 itangazo ryashyizwe ku mbuga nkoranyambaga za RDB ari narwo rwagize uruhare muri aya masezerano, mu gihe kandi Bayern Munich yabishimangiye biciye ku rubuga rwayo. Muri Kanama 2023 nibwo ubufatanye bwatangajwe na Bayern Munich yo mu Budage ndetse n'u Rwanda. Icyo gihe iyi mikoranire n'ubundi yari ishingiye ku guteza imbere umupira w'amaguru mu Rwanda biciye mu bato, ariko ikirenze kuri ibyo Visit Rwanda ikazajya yamamazwa ku byapa binini muri Allianz Arena, stade ya Bayern Munich yakira abantu 75,000 na 24. Iyi mikoranire yatangiye kubyara umusaruro mwiza cyane ko ubu imyaka 2 ishize FC Bayern Munich yagiye yohereza abatoza bayo babigize umwuga bagafatanya nabo mu Rwanda gushaka abana bafite impano y'umupira w'amaguru kurenza abandi, bagahurizwa hamwe bagafashwa gukuza impano zabo no kubohereza mu mahugurwa mu Budage. Muri aya masezerano mashya y'imyaka 3 ibikorwa byose bya Academy ya Bayern Munich Kigali bizagurwa, ariko kandi hashyirwa imbaraga mu guteza imbere icyerekezo cy'u Rwanda nk'igicumbi cya siporo, ubukerarugendo n'ishoramari. Umuyobozi wa RDB Jade Afrique yavuze ko igice cya kabiri cy'aya masezerano kizibanda cyane kuri izi mpano z'abakiri bato. Ati inyungu ya FC Bayern Munich Academy iri i Kigali ni urugendo rwiza rw'iby'imikoranire muri siporo yageze ku gice cya kabiri twinjiyemo. Twifuza kubyaza umusaruro amahirwe dufite, tugateza imbere impano, duhugura abatoza no kwita ku bikorwa remezo. Yakomeje ati ubufatanye dukomeje kugirana na FC Bayern Munich bwerekana urwego turiho mu iterambere riganisha u Rwanda ku kubaka igicumbi cy'ubukerarugendo, ishoramari ndetse no guhatana ku ruhando mpuzamahanga. Ibi kandi byashimangiwe n'umuyobozi mukuru wa FC Bayern Munich Jean-Christian Deresen, wavuze ko bagiye kongera ubushobozi bwa FC Bayern Munich Academy Kigali. Ati mu biganiro byubaka twagiranye na RDB harimo ko twongera ibikorwa byacu Kigali binyuze muri Bayern Munich Academy. Ubu rero ubufatanye twabushyize mu gushaka impano, twongera ubushobozi irerero ryaho, kandi tugafatanya na RDB mu mushinga ifitiye akamaro abaturage. Ibi biri mu byo twiyemeje byo gushaka impano muri Afurika. Ikindi gishimangira amasezerano y'u Rwanda na Bayern Munich yatangiye kubyara inyungu nuko abakinnyi babiri b'Abanyarwanda barimo Ndayishimiye Balthazar na David Okocha bari mu batoranyijwe mu ikipe ya FC Bayern Munich y'abatarengeje imyaka 19.